Baik perlok kayu Thymmai. Kayu Thymmai kemudian Barik point. Kalau itu nak peswa. Oh, tuan kita yang sangro. Kebiang pelat. Baik. Tip-top. Tip-top. Mana? Tip-top lah. Oh, kamu kedeng ya cat-cat. Cat balik sang yuk. Sini rupak biang. Oh, kebes baru komsna. Kebes baru komsna. Wow, apa berapa bentuk mah? Wow. Woo. Stop. Dan pelawan keliru. Baik dan pelawan hit jorok. Iya, mana? Dan bok mo kong, kayu Thymmai. Dan bok kayu Thymmai. Ladi ho. Nasir. ये सब आएगा तो हाँ सब्जी सब यहाँ पे आएगा सब आ रहा है अभी भी फोकस कर रहे हैं वो धीरे धीरे ठीक है तो 60 किलो अच्छा तो सुबह में आपका फ्रेश लोकल tip top kebiang pak tak last dang hit kayu berapa kayu alright kecil dan man jam sini nang di dekat kebiang Hare oh video pada ni masli le लो सब्जी ले लो मछली ले लो सब्जी ले लो oh duna sakalak deh duna sakalak mo kalak tak Pynbiang himat hey bro kebiang beliau dok kar okey dok siap tip top kebiang ke dok siar air lah biang pikap bahai hi kene kerukum senar kebiang pelat kebiang baik kebiang